I pozdrav svima, znači vidio sam tamo na fejsu, beži u pičku, znači tražili ste tamo, gdje ću ti mater, tražili ste ovamo kako ja to pravim live te zebancije, znači evo link, možda ostavim u deskripciju, možda i ne, vjerojatno ću ostavim, eto. Znači jebe vam mater, šta mi ovo izlezi. Kliknite ovdje. Mora i OBS studio, tu sam ja nešto namestio, jebem li ga. Sad vi gledate ovo, naprimjer ja sad kada ovo malo spustim, vidite, ovo dole, sad ću vam pokažem i to. Jebe mi ti, ovako, imate ovdje ovako, ova scena, jedna nam je dosta. Znači ovo je samo za ovaj display, desktop i te zebanci, znači možeš vidjeti i ovo se isto vidi tamo. Kliknite ovdje i sad tu imate sve više, ovo je display, ovo ti je za sliku, piše brate na engleskom, je malo engleski, malo težak jezik, ali piše. Sad kad snimate, dovoljno vam je ovako. Ovo vam je bitrate, znači na Faceu vam je dovoljno od 1200 do 1500. Pozdrav za Veljka Mladenovića koji mi je rekao, svaka mu čast, ljubim ti kurac. Znači ovo vama treba, kliknite ovo shop da se vidi, imate ovo, copy paste, ctrl, bam, i vratite ga nazad, i ovdje, i yes. Ja ću novu, zašto neću streamujem, brate, šta me briga. Imate ovdje recording, i da, vrlo bitna stavka. Znači kliknite ovdje start streaming, i čekate. I ovdje će da emituju uživo, naravno morate ovo da stavite i ovo. Ovo da tagujete ove zebanci, to vam ne treba znači. Znači najbitnije je da imate naslov ovaj i ovo dole, bez ovog neće moći da vam streamuje, znači to je isto. Znači jedno i drugo stavite isto ime i to je to, naravno javno. Imate ovdje kameru i te zebanci, otko znam. To je bilo to, nam sam pomogao ako ima još neki zebanci, otko znam. Mislim da je to. Mikrofon, desktop, ovo je kad slušate neku muziku i sada se ne čuje mnogo jako, možete ovako, a ovo je za mikrofon, vidite, samo je mnogo jako, mnogo slabo čujete, slabije, i to je to. Ostale komande ja mislim da nisam čačko, ovo sam jedino dirao. Nešto sam stavio 60, stavio sam 60, ma bilo mi je 30, ne znam ni ja šta sam dirao. Puši kurac. Tebra, streamam, ti me jebeš na face, jebe mi ti mater. Čekaj, ne čujete se crkla mi slušalica, aj sad. A čujete? Aj pozdravite ove drugare moje s YouTube-a. Pozdrav za drugare, Roberto je sa YouTube-a. Evo, dosta ste čuli, vidimo se, aj čao.